pesali mamali rokkote rante pamurrande-randean. Selama si tamu mami paraya si pasate kaboro makariman si balilindo masalanasan. Salam sejahtera laku kita tosang gunduan pindan tosang irusan gori-gori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kita lanjutkan pemirsa. Mohon maaf jaringannya kurang bagus. Mula nama masih ada siapa kaboro nonton kompayan taman tanah solonasan. Antamarin pada tirukun tamate inang kaparanuan. Tigadung tamate rante kamaimbunan. Pada rampo solonasan. Lautan batasiki inde. Allah malabing koling rongko inde pula makalain gading. Inggang lo mangkana tanda balo to di poda tumanya to alo kena to di rongko to di pulang lo di sana to pula pura di koko. Mohon maaf pemirsa, tadi sempat terputus karena jaringan Telkomsel ternyata kurang bagus. Ini kita coba ganti di pakai kartu Tri, mudah-mudahan mendukung ini. Tan lambi ano na kamalawin. Ate be. Pasarkan turun meteran ini apa? Tan mau buka bang. Manimilik titik na. Kaso mo kami to dusun dia, may masusun. Oh, kaso mo kami si kapan diang may. Bela arah kamasya ngarik itu kira. Jangan lupa di share videonya yang nonton bosku. Bisa mah Pak? Siapa urutan? Tahun mana dia urut-urutan aja nama kebentukan aja. Merolong ke masyarakat pemirsa. Mantap. Tahun mana Kiki, mana dia, mana Rakte. Mundur. Paling betul. Mantap. Di-share ke tukang tuh bosku. Oke, baik. Bisa langsung biru teh. Ini persiapan defile pemirsa. Jaringan mereka itu. Ada berapa ya? Nama tim ini sudah siap. Ya, kelihatan ini. Atur. Lempar lagi mau. Ya, jalan. Tiba kamu lapak kapuna puan sikilang mo pandaluman atau pandulungan. Pada lagi bongkaran dan ditulukku pada lagi kilang bongkar cara lingkurin lagi. Situ Allah masak ke si panglola kula madarinting.
si turu pasak kena puang si pangalola kaporo no tuman pararaka ke lindo ni pale sanda lindo na tasik ibatu rupanna pangluluan na padang di pangleon paden di budawan na padang tuo balok hinde tona luang kada turu tona purung kapa misaran Tong tulak gayang kada misa tande tarapa bisara misa bunganna tong kakasal lehum turengena Indalo katimusanan na Indonesia umparintin tondong sarina besangka kalau soal timur na Nusantara si panglola ban tamate rante si baru barana tamate pangurande randean na doluan tori posimbolo manikina turu tori polokol lehara nadoluan kapala dusunna si bawa bali datuna sola sama samban nayo kana si turu tengko tori podatu mana lepongan tondoko si baru barana tori palo besara lan dikunna padang di pangleo tangata tiori kalako tangta pari kamatanta ke tunggara tanda butunna tiapara komba tinaranna inang senga kena senga inang lain kena lain ke pangloloa sangka ke tontuak gayang kada turun tanda bisara mesabunganna si bawa bura padangana si panglola aslena ke lipu daenan tang ta tira rikalako tang ta parika matanta si turu tengko tamate Pak Marwasan si barung barana tamate pangurande randean Turo dikilako tungka pata pai mata inang kita jangan kada nenek inang lain kita di pasidan di Ondori ya tuntung yang atulaga yang langan matan de sarapan si bawah kalim buang di atas halo Kami dari Dusun sore-sore ya tontongo di palidan tama kalian masa kira tama dari dinding batang kaleta masona nasang turo bikin lapa tungka pata pai mata sandarupan yang beburan padang tapi pamur tumaren del masola nasang di pemaya masa lako inde pare talle bulina kete talle eteng nama rombe tatiro ia mau tonton di kurre sumanga langan puang atau tumampar rata sampai atau di parayanna langan tok mambong bulawanta inde burana padang asli na lipu daenang tonton di pebangun kemarin yang kamai di pebaya masa elako kita mintu masalah nasib halo tapi oh emang kamu ya diatur dusun Kiki Langsung ikan buka saja dengan doa. Tidak ada peserta ya bos. Mak doa mana kau mulai biar
Dusun Kiki, Ros Pandukna. Di Rembon, bos. Di Lembang Topo. Woi, betai juga kepilih dulu. Woi, mantap deh betai pemirsa. Mantap ya. Oh. Situ mungkin kurangan terau suluna padang si pengelola juga anak terau dia rantai kedua. Sonda tolamban mo balik temai salurara salukuku susunnya temangan balik temito sang dunduan pindan. Angge pantara kena padang di dusun Kiki Pak di Pulauan Padang Tipas Saregayang. Situ tengko tamate pangrapa di Sarisangka si pengelola balo tamate rante di tande Pak Marwasan. Si turu inde dia muane si pengelola inde anak kaba ini inde temarasan rundang bulo kapan di pendidikan patete nalang kapaisana. Nakuru lambe menda dia nasi pengelola indo otok mendona. Si bawa budana padang si pengelola selek na tiri pudaenan doa nasi pada teko. Weh, juara betai pemirsa. Dua kau. Betai. Weh, kepilih dulu. Melo deh guys. Kali dua depan. Halo. Selama si tamu mari masuk Oh, gimana? Cewek-cewek pemirsa ya. Ciwi-ciwi. Banyak ciwi-ciwinya orang. Banyak ciwi-ciwinya orang Rembon. Iya. Mereka. Weh, ada anak kekain juga. Halo anak kekain. Selamat pagi. Hindi kaule na tulak ayang kada turu utaun tanda tarapang di sara di sabungan na rampong pakasale bunturinge na tinggal malabi umparintin tanah sendesangka kula mawasebana allo mangkana tanda balo terus adungan pindah lanteri na lembang pau-pau umpakarain dalam mati busanan na Indonesia diumai temak panggalong-galong peluang enak umpamala bindi pula kalau senan na tikuna nusantara demi temak kasia-sia pemula pula di boko kure sula mengana laku tu di poda tumada peluang enak tu di pulau di sara pemula pula di boko tem tanganan tuan rondong tem nampang batu melodin tem neabanda peluang enak kure sunangan laku pahlawan potiku dan tanah di Toraya yang tontong taki dari nenek bangga besaran angga mairi dan kemangka yang tulah ketua rono kalau enak menampang batu dan pula apula di boko tapuran angga mairi tapu iman masura nasang karo pula tanah Negeri Indonesia tilen doko dia mega mapadiran kang taisar dikata utai kata kia tilen itu Allah ina tepula pula di boko
Tuna di sana Belanda, tuna waktu nanipun. Ini nama Pak di kita ke Indonesia. Apa kurang si mga anak boleh parayana? Bila na masih na po mato pa kabarona. Saya lako tilendok kito may kamapadiran bilan na jajaki Belanda siya di Pak. Wala ba man namin tolor ako at pagkumito kaya? Wala ko posko may tolor. Halo. Halo. Yo, dusun dia. Yo, bantu demi itu dia. Kurang penduduk dah. Ya, kurang. Ya, bus kurang penduduk dah. Tahun-tahun kemarin kita sudah sekarang kampung. Ya, maju. Kira-kira manggu Pak. Kualangan noni sang launairan kede koni sang tangkina pelawan. Tonto makamban tunturingena indira makamban mengkara pada ubaban alembang. Masih di mana Pak Tono sering buku tangsi pederan tutun demi pintu torliku sandakan. Mengkara apa batu rupana. Paden di bulanna padang di dusun pia. Panglolona padang tua balo lainan tialan roti langit. Si turu tengko tamate rante masangka si panglola balo tamate tandung kaparanuan nadolan to di pada tumanena luangan to di pulau Labisara te sambung limang atma parentalan dusun di dia si turu tengko temai tadi pesimbolo manik to di pulau Kali makan masuk. Enggak apa-apa, Ji. naturu tengko Biar banyak kali, Cok. Pemerasan benang bulu kamanarangan tempat temalangka paisanan di gente EKKN. Cipang bola balo inde. Anak kekaing. Anak kemuane si bang barana inde. Anak baiknya pemerasan umpang ungkui kalimbo anak kamanarangan. Umpang nimpai umpang isanne buka bumbu sang sore-sorena kapaisanan. Den naupa atapopo rupa mela balo otamate rante si barbara atamate pangrande randian si renge temai bororah kana si palo temai tuntun taruna burana padang asrena teliku dainan ia motonton di bangun tumarinding kita angkamairi di bayak masa elako kita mas solangasan. Woi, jaringan nih.